Happy days and buenas para todo Hamzu. Haga sa uplanear na para baitsogu esti y Canada siya na leksyon, kanta, historia, dan todo por Samoro, lengua en Samoro, pues bago na punanazan, chico punitu, lao bago na patotsu hapa winahatmo, pues Champi Oaxaca siya na leksyon sa Porihat Zan Mizu para beazuda hanzu Zan especialmente para ipamagonta. Pues, malagzo na bayunayon dong na si Sos Maasi para magasta si Sos Tata si Sos Maasi na on naizu Fotsaku para bayu video I hapa itiningohu zan I pamagonda zan hazi mumalago para utungo I lengua in Samoro. Undang klu na si Sos Maasi lokwi para si Saina Boniti, Saina Anne-Marie. Ni tori tempo sangongan izu na itiningota ti para hita ha, ti para tamata ha zan itiningota. Itiningo debi ditapat ti uzu zola la. Pues anay hasangani sunuano tori tempo azu bupepega gilu pues asli dididi na video but Canada siya na leksyon ni hutungo na malagzo bayu patis and hanzu. Di ocho ni malagzo papayo na yung dongko na si Sos Maasi para I manyainahu si Jose San Lucia Mesa. Ni tori tempo matsoto ningzu para bayu towi minaule I respetao na manera. Zan ultimo malagzo na bayu na yung dongko na si Sos Maasi para igatongo si John ni haserizu para bayu usa esti kwate uno na kwate kini mami para bayu video zu za bayu record za be upload di YouTube para hanzu. Pues bayu hutum zanesti I ti Bob Mezing zu di fino tomorrow wahati ningohu za zangin waha linatihu por favor pega papa di mensahe di comments za by aatan zangin waha tempoku za mga na para tapan atata para tapan pangwentus baba lauta usa esti na video para minaulik zan tapan azuda sa azu ikusto brata ikusto Samoro pues talwa pwede hazan mizu eleksyon siya na para bay post sa partika fino Samoro sa sempre ha at suka timan mezing hit lao sempre tatungo hazi hit san ilengwa hita sempre man mago hit zangin tatungo ilengwa hita pues talwa undang na si Sos Maasi zan nananga I video siya sa baitsogu para hanzu. Adios.